This is a sculpture I've made for the park here in Viska. It's called Random Act of Deconstructivism. It's basically an arch that's been made from a tower that is collapsed. This town's a working town, a working class town, and it's very good that they've got this organisation, the Art Overag, organising the festival, because it gives the people here a chance to see artists from all over the world, and also Russian artists to come here and create work in the town. So it's quite unusual, this size of festival normally in a big city, but to have it in a small town is quite unique, you know. J'aime la géométrie, j'aime la sculpture, j'aime la danse et les arts martiaux. Et donc j'ai créé un genre de travail où je pouvais tout faire en même temps. Voilà, donc la sculpture, ça commence avec une géométrie simple, qui est un cylindre et creux. Et en fait, je danse dans l'atelier autour du cylindre et en faisant des mouvements, je crée des plans. Et j'imagine un danseur et je rentre et en fait je coupe, je sculpte dans le cylindre pour créer des formes. Ils ont vraiment essayé de comprendre ce que je voulais faire et ils ont étudié aussi les travaux précédents, ils m'ont posé des questions. En même temps, ils ont assez vite compris ce qu'il fallait faire et ils sont toujours prêts. Una scultura della serie Strutture introspettive, una scultura che è stata progettata per questo parco, è una scultura che è il risultato di una sintesi di un lungo progetto che abbiamo sviluppato in 12 diverse tappe per arrivare poi a questo. Adoro in generale lavorare in posti che sono fuori dai contesti come dire, istituzionali, quindi le grandi città. Здесь у нас музыкальная поляна, детская площадка. Прививаем детям музыкальные вкусы, свободу мысли, используя при этом вторсырье, то есть материалы, которые уже не используются, из мусора, из отходов строительных. Могли свободно, например, под игру подыграть, как-то тоже, включиться. Пусть это будет не совсем мелодично, но зато это уже какое-то взаимодействие. Ребенок уже понимает, что дальше он сможет еще лучше, еще лучше.